Hai guys, korang ada masalah rambut kuku, kuku yang rapuh, tulang yang rapuh, jerawat, bintik hitam, melasma? Oh my god, banyaknya. So, I nak tunjukkan satu solution for you guys. Yes, this is a multi-collagen ginseng from Multiplus. Yes guys, main ingredient is ginseng, vitamin C and biotin. So, ginseng ni sangat bagus untuk antibody kita. Selain itu, vitamin C sangat bagus untuk kulit. Yes, kulit akan jadi lebih lembap. Masalah jerawat, masalah jeragat, melasma, ada bintik-bintik hitam. Biotin itu sangat penting untuk rambut kita, untuk kita punya kuku, and untuk kita punya tulang. Kalau ada tulang yang rapuh, yes, this is very good for you guys. And don't worry guys, this is free gluten, so jangan risau tau. Ini mengandungi 120 kapsul dan korang boleh ambil 3 kali sehari, pagi, petang, malam. Selepas makan, korang boleh ambil this capsule. This multi-collagen ginseng menggunakan teknologi Amerika Syarikat. So guys, mulai hari ini jangan lupa untuk konsumsi this multi-collagen ginseng from Multiplus.